pigmentation melhoih PRP interlational injection to holding as overall skin rejuvenating. Hichi haifu treatment ni bolting lehin haifu hele high intensive focus ultrasound ahi inna a mother to ahong kipat na pen to hi hele ul therapy a chong chu direct focus ultrasound mama hin ahi wang ul therapy to mother of all haifu ahi inna haifu chu ama chu kipat na pen hi in abana chu invention chu hung uma ating lemin pham ahoi che pha che han bola haifu 2D 3D 4D 5D 6D 7D 11 12 chan ge umai tai na ti e achu pham asunga a machine neu khat chu change hung zep je achu adi ho chi khat na hin ai wanga cha first pena therapy chu hi le neu khat patient adinga client adinga chu neu khat nazip ai wanga cho hong ki bola ti a hong chi a hele ana mo je ma hong ki bola thu chu all je ayala a result chu hong ki bang ve ti tabang a hi ti e chu to a hi high fu bol dinga ela ma dinga hi corner of the mouth hi neu khat drooping out min hi chong he bol the azo le shaping contouring na hi in hi chi ho hi chi la ya hi ama hi lai khat ki nga a azo le ti chi ki hi cho hi neu khat hong straight ding ti na azo le chan ho an full face ang ki bol the ai lo le concern to lower face bo hi ong le ki bol the azo le ama hi a tips to za chom hi ze a chu a tips to a depth a skin to ichan ge ya depth ma ki khat theyam ti ai le hi chlai layer zong ki bol the aban pa layer ong ki bol the aban pa ong ki bol the hi chi thum cho cover zo ze a chu tun te ka khat na mi double chin ai lo le chabi chicks ho hi a hi le chu a fet asung layer pa chan ge ya fet pa chan ge ya ki bol the ya aban le a second layer ki hunga ating lati ki bola all together fat reduction as well as skin tightening hin ai wanga chu fat reduction to skin tightening hati a chu agong ho hi lowa hi le skin loose ho chu a fat pa chu ki da thaki na hi a fat target na pa chu ki da thaki na skin tightening a chu ki bol pi ki he as a chu machine chu and a tips to ki hel le hi ze a chu imi oxe chu adjustable en ki tailor hi
tu a pon hui ho design ho ball ho hui ball sa ting la ma hon a design cho ball tabang banga chu tu a chu chi ball di ting le skin concern ki ve a ama chu skin concern I pe ham adep I chan ge ya target tham ti pa chu ki ve a ating le layers thuma target theham layers ni a target theham chi pa chu ki bola chidung zu ya chu asot skipi hi azo la to ha asot umin asot chu hizat le hizat ti vel chu ki nahi ya chu a first layer ki target na azo ting le a second layer kin target na azo le third ai wanga chu upper face ho ibol ting le wang chu chilanga adep iman pa chu ki manglo hi aji chu concern langa hi I rom hi ji chun chot ki bol kit lo hi ya chu skin tightening a anti aging a dinga hoi pen chu chi hi ai to a latest a dinga ti a chu arms ho zong ki bol the arms sagging arms a hi lo a hele pe ham loose skin ho ki bol the azo le back skin ho yong ki bol the tummy hong ki bol the azo le saddle back so azo le left handle hong ki bol the inner thigh ti hong ki bol the azo le lai mi khen khat nin weight allow sting le lai ho skin ho loose a ki chol de du biam a khup hong skin not chi choi ho khu hi chu ho adinga ang khu skin tightening ki bol pi the hi ti a chu tu a he ma a hi bol diu hi tu ni hi contouring hi chilai pa hi neu khat I target diu face lang khat to hin ki bang asa lo azi chu firmness ki bang talo hi je a chu pre and post hi picture la te nga ya tu hin ga la ta diu tin na I chai te ong la the na conductive gel akan conduct hoy the na to ai lo le ha sin ta hin a ki conduct to je ngai ni kha khat ni a hungin che na hin na ni ko khat nan tu je pen jong hi lo na chik ta bang khang le to na a khu ti lo na fil lo de na fil lo fil ta